Kudar header tu te kalau sya tir to angin zofa te pathian biakin pui sak me khi pol big emo caution pol big emo caution pol thar ta tur ani lawa kovel ku ma zo na thak zofa te zon sang ta tur ani ami nga ko zofa te pathian biakin pui ti sak ania he biakin pui hi caution pol biakin anga ashana in khom na tur ani lawa khwazin hip tu kovela biakin lian te tur ani awangin heng khwazin tourist local te nena zofa te chanchin tha kan shil na tur lui ani he thil chungchangah hian in nial na haturu tial maya social media nasa taka in nial na te om chho me ka ni chon tun lai hamizoram boruak te han thlir kwal phei chuanin buaina hrang a om chho sup me ka ni ha thena in hek na kan ti te thena chon social media thudik tok lo manga in attack na kan tiang chi te hre tur om tam tial mai ni chon hemi Thenzawla Biakin Lian sak chungchangah hian sinot hruai tu te khanin kau hran mi te sum le tha tholo turin an ron nge na an ron tawngchhuak khania khame chungchangah khan Mafeli hlon do kan hria ani hi tuna Thenzawla Biakin Lian an sak me ka pohen a ho tulut berpol an nia ani haron tawngchhuak ani he tam takin Presbyterian kau hran an nia Mafeli te Presbyterian kau hran atangin an chhuah pha do nem ni ti te an van chuak do lo zok ve tiang chi te hriat tur kha tam em ani chon Mafelin enge aron soi kan en chawanga sinot how tu te aron khak deuh fakem nge nia zol do takin mo heta nuai hnung takin thil aron buaipui chhodon kan ngai thazui don ani tura kan som nei mi puite na min puan zar sak le turin mj member te kan ngen sewani Kudar header tu te kalau sya tir to angin zofa te pathian biakin pui sak me khi pol big emo caution pol big emo caution pol thar ta tur ani lawa kovel ku ma zo na thak zofa te zon sang ta tur ani ami nga ko zofa te pathian biakin pui ti sak ania he biakin pui hi caution pol biakin anga ashana in khom na tur ani lawa khwazin hip tu kovela biakin lian te tur ani awangin heng khwazin tourist local te nena zofa te chanchin tha kan shil na tur lui ani Sapington Mission Center te ko ti thei aniang main auditorium hi mi sim thum leng tura ruwa man ania tin pindan tina Bible thon thu khwazin te kan shil tur lemzia kin na om don mo kani hebia kin pui hi zofa Christian Paul denomination na in gender na te alo om to thina kan hrianga kan luan khom na hun tur caution po zong te in zong khoma ro rel na mun pui tur le in kho pui nan te po a kan thei tur ani zong thar zofa te lai rel in pui NGO angin firms and societies registered via registration number MSR 1139 of 0502 sangni somni kan register thak ani to a member hi ashana lak emo siam ani ngai lawa amai ro chu administration dan pui pa te executive member engemaw sa chu huat ani zofa te zong len na ani a kovel ku ma zofa te kwa pak malak na ani awangin kan zabayin he NGO nei tu hi kan mi pek ani pathian in he biakin pui din tu thu hi zofa te zinga asya ti na dong that nin ta allo to a ataka sakani ati pui thlin ani theina amala tu ata ni lo wan mai zo kani keni NGO pakhat ko ta omreng arem don lawa chuba chuanal panrem ati ang zelin kun lo lo tura sarkar le caution in zong khom te kun ta en kon na chu a om chu zong ko kan le se ani MJ member ti kan lo shia tir to again January sang hi somni pali kum ni kalta khan official letter ne zoram thar pui pa te chu synod office ate Salvation Army, Seventh-day Adventist, Catholic, EKK, UPC le caution dangte office headquarters ate kan lenga hebia kin pui chungchang sha tir na hi kan lo nei to ani BCM headquarters apo lekhai kan thelu ta chunghuna chon caution shwai tu te nen inform na hun that tak kan neya eng mahar sana om thu kan sha to wangin akum le April sangni somni panga khan press ka ba kan lo puan sar anin zofa te pathian biakin pui sak na tlang hi pui than ani chawa mei li so paria sangni somni panga khan ban khur hi lai chan ani tuna ya sino thu chuak lo om le Presbyterian biakin pui tholom turangen na puan ani thu te in lo sha to karinga lekha hi sinot om thurel ni in arel ni inrin ni som bakhat thali sangni somni barukhan me shat nai tragin lekhai kan dong lewa kan shat vele sino secretary ne kan indoor fuka
sino siya kui na abyak in kui sak ani thule in tung khat na tura ma kan la ani ti te shin fia nun le in chhuahsan to hi su tu kon kan ngen la ni ani sino in dana nei an to chan sino partnership dan te le sino dina ko we make it true for P13 nuaya parent church chen khat kaushana chan kui na dil anom thina kaushana chan kui na an dil du chuan SEC rem ti na an dil ma sa khot tur ani a SEC in phalna a pek ruwa chang kaushan mal committee a chan kui na an dil theyang ti ani a Zon her NGO hi parent church emo sino dina ko kui ani lawa he dan han min puang lawani amaro chu kaushan mal na tla tholom thotura som na hi Thenzawla kaushan a le tlang lua kaushan bi ka le kha hi pe kan ni a mi pui hon e ma wangin hetiang thu chwa hi amaro chu om ta ka kaushan mal som na ero chun zom tu ma ani la Zon her NGO shoi tu te tam zo ki Presbyterian kaushan mi le sa kan ni a sino thi ma sang atanga kaushan hum hal tu ram mala thin le kaushan mi pui te kal suwa na laka min veng tu thing tu suwa thin an ni ti kan sia a he thu chwa po hi hlau thon na le sia thiam tok lo awanga siam an ni nge ko kan ring ani sino dem le mo an la karyo na na kan le lawa pathian na tholan zen na tur pan ro ani nge kan be se zong ani he yan in soi chia te mo in here no la khen lo sela he bia in pui hi kaushan sang in kum khat na tur pan ro ani awangin pathian hel tim tum ti lo thin na chan la se do re ni pui te kan ni zong ani ato ber chan zor her zo fa te lai re in pui chuan zo fa te bia in pui pathian bia in pui ko ve kuma zo na thak zo fa te ani tu kan ni angin nam natla tholom tho fit turi kan som non le a mi pui zinga tho du in thatlem ti kan chisia min ngen angin natlang tholom zo fa te kan tho se theinan ma la chung zom se ani don ani klem lua tam luam lova natla na tur lo tho cheu turin mi pui zo sa kan ngen non le mo lu se ani nan pan na som cheu ro se o he thil chungchangah hian in hil na om chhome ka ni a tam takin sinot ho tu te an dem na my social media Facebook page chuan in a turu viau ani chuti rualin then khatin Mafeli te hemi Thenzawla Biakin Lian sak du tu te an kap na maya mo kaushan pa nga ya om thosi ashana hi tinga lo din tum kher tia soina ang chi te po tam ta ko mani amaro chu he thila hianin phur vak lo turangai haron phur ang reng viau te mo then khatin an soidan phe chuan phur turangai phur lutuk lo te panom thluan ni o mani chuna dingen kal zel don khama Mafeli soidan a phe kha chuanin a thei thein ron tho turin kanin nge na poisa mamona sanga in khong ena te pongaron nge na ni ron tia sino tho tu te hianin hatenga an tho zel mo a tho zel te lo om ta sela engtin nge man lak don tong kamaron nei le angem an thom aron na sot view ngem ti thleng khanin ril ruwa hen aron langani chon hemi biak in pui chungchang biak in lian mo khovela Christian te biak in lian ber tur ti ania hei hi tam takin atul na ka hrelo ve ti hian om chhowa chu ti rualin atul na hrelo thin kha moron tuita te a thadon riau mai denomination kan ti ko ran rang in lak bing na te hi om lawanga a that ka ring riau ti aron phur ta thut ang chi te tam tak anom bokane chuna nge in hudan khalo soi ve ula mo Mafeli te na kal thlang pui zel an tum na te enge a thain dau ti em nge ne sino thau tu te na an ngai dana hi adik ka ti chi ani ti a khan side ele bi a khanin enge ril rualan dan comment na lama khan lo soi ve la hrim hrim te u